Drugi aspekt o kome bi također trebalo govoriti i posebno pažnju skrenuti na to, to je da je Aleksa od samog početka, od prvog albuma Tehnotajs koji je objavio u našoj zemlji, preko naravno Bića Božjeg sa kojim je stekao slavu na svetskom nivou, pa do organizacije ove izložbe, razvio jasnu svest o veoma dobro i precizno osmišljenoj marketinškoj kampanji, što je veoma retko za našu sredinu i za naše uslove. Naravno, u saradnji sa System Comicsom, odnosno izdavačima, koji su nam omogućili da njegove stripove čitamo i u našoj sredini. Ponavljam uvek i nastojim da istaknem značaj izdavača, jer bez strip izdavaštva čitava jedna disciplina u opasnosti je da nestane, kao što je slučaj naravno i sa stripom kod nas. Najzad, strip stvaralaštvo i delo Alekse Gajića je veoma važno u smislu edukacije novih generacija, odnosno popularizacije same discipline. Tokom prethodnih 10 godina i nešto više, možda je postojao jedan vakum gde se naši najmlađi sugrađani nisu mogli upoznati sa najznačajnijim dostignućima iz oblasti strip stvaralaštva. To je kvalitetan rad koji će omogućiti da najmlađe generacije upravo se upoznaju sa samim medijem preko jednog dobrog rada. Tako da se nadam da je najznačajniji rezultat kako čitave karijere Alekse Gajića do sada, tako i ove izložbe, što će nam vratiti nadu u neku zdraviju strip situaciju kada ćemo sa nestrpljenjem očekivati objavljivanje novih stripova, ako ne na kioscima, jer ipak vreme se promenilo, onda svakako odlaskom u knjižare. Znači, skrećući pažnju na strip na jednom širokom nivou, obraćajući se publici na jednom zaista na širokom nivou, najznačajniji rezultat ove izložbe bi bilo zapravo skretanje javnosti na dostignuća i značaj strip stvaralaštva kod nas.